ole hey hi mizo summer ministry Spicer Adventist University Pune special report ni engzat nge kha Somni Pathum ni somni pathum me ania tuna hian phong puitlang sang bera kan lon me ka kan za hi kan lim le a lian cherung leng tlang po kan mupha ka ngoro ani lo kan lim tlang le ni hei kan summer secretary ania ani hi masroi tu berani lon chuak ma saberani tlang hi ti chuanin hei kan introduce ma hei hiก็มินตัดเป็นลนเลย ku nia chuan a pia chimi so lal manga ya chang te ni in ช่างเราละ special so ye mie joel biak dika ania hei hi tlang tan kunga ani ke hi silal chandama kania so heta loma kha khong ei lo hoise ani lal victor lal lom sang ania thangte lo hoila chon mesak walang heta ti chon e chunglama khian anom le nuo ya lal du kima samuel daniela lal lian moya le israel ram tharnga kate ania hoinia hian kan lim le a e nuam po kan titlanga ti chuanin tuna hian ti hianin kan lameka tian hei kan camera tuna min lak sak mek tu pakhani nuam kan titlang le a pathianina hetiang huntra kan no pan laya lon kan chak ve thin social studies bua kan lo zir ve thin kha tuna chuanin atak nge in kan hmuwa anom na kan han tem hi kan lom hle ani tawlot tu re lai kan lai chu tu me le heta hian in han kom lok kan han duwa khonga in tangwal ku ngai kan han kom lok anga hei foina hei khi te hi an se me ka tong i se thei vak loin ka ringa khonga in min cha din da nga hei phong pui te ron lon ve a enge nang ma thing fi hi a tho dan te I min han chang te a lai re oi ta ei heta mi hi kan senior ania ani hi khi hi a bank chana wangin khonga in min tong din sak donia eng mo khi a thot sa siamo min tong din sakla enge hei phong pui te ron lon veta emia hian enge nangma simsima I experience I ton siat kha hetia in ram kual vela hianin in nei vem kan han lon hi I ram le nam tan kan tia kan lon khop mai enge nangma simsima I thiani kalpui te changten zirlai zirtharte nem ke ma khim khima hian I ka chen ka kalpui te tanga zirlai hei an pachang bem khop me hai grace po apathling bem khop me lon chuak ve kan lon khop mai ani tak chu kan lom lu tu ke ke ni po le ole khati song kha kan report part 1 chu nia kan lo le thoyang